The Environmental Framework Programme 2, 2007 to 2010, takes in the need to promote and facilitate public transport, walking and cycling in the municipalities. Implementing measures of this kind reduces the emission of greenhouse gases and contributes to improvements in air quality, but also has repercussions on quality of life because it reduces the noise level that citizens have to put up with. The Basque Town Councils have undertaken this task with special interest, demonstrating this through the ever greater pedestrianisation of streets and the creation of cycle lanes to boost mobility on foot or on two wheels. The construction of park and rides on the outskirts of towns next to train or metro stations to minimise the impact of private transport, as well as encouraging the use of renewable or less polluting energy in public transport. Nik uste momentu honetan arazo handina Tolosan herri txiki eta hiri handi guztitan bezala kotxe kopurua, auto kopurua dela. Auto gehiegi ibiltzen da hirigunean eta horrek dakarrenarekin. Zarata, kutsadura akustiko, kutsadura atmosferikoa, arriskuak oinezkoentzat, arriskuak bereziki haurra eta adineko jendearentzat, eta baita gidarientzat beraientzat ere, momentu honetan Tolosa herria zeharkatzea kotxez, zenbait ordutan denbora pila bat kostatzen da. Eta bestalde bidegorria egin da, baina oso itxura gutxi daukagu oraindikan eta oinezko ez dugu behar dan bezala errespetatzen, ikuste hori denbora kontua izango dela. Nik dakidala momentu honetan mugikortasun plana orain 4-5, ez dakit ziur zenbat urte martxan jarri izan planari jarraipena ematea da. Ezarri zian zenbait gauza indartzea, mugikortasunari jarraipen bat egitea, adierazle batzuk erabili eta neurtuz, eta parte hartzea indartzea baita ere, herritarren parte hartzearen arloa indartzea. Eta mugikortasun maila beste foro bada, herriko erakunde, herriko auzo elkarte eta dauden talde desberdinen ordezkaritza biltzen duena. Nik irudikatu nahi dut herri lasaiago bat, hirigunean auto gutxi duena, oinezkoek lehentasuna dutenekoa, peatonalizatutako kale gehiago dituena eta kalean giro gehiago duena. En Vitoria-Gasteiz han detectado los problemas que en estos momentos están afectando a todas las ciudades. Con los grandes desarrollos de estas ciudades, los servicios públicos tienen una carencia cada día mayor, no dan el verdadero servicio que tiene que dar al ciudadano por culpa del exceso de coches en la carretera, lo cual hace que el problema sea cada día mayor. Por lo tanto, para solucionar esto, lo que se ha diseñado un plan que se llama de movilidad sostenible, conseguir que el ciudadano no utilice el coche para sus desplazamientos rutinarios. Para ello, este plan contempla la reducción de 15 líneas que hay de transporte urbano de autobuses, hoy día reducirlo a 6, incrementar la frecuencia, cada 9 minutos pasaría un autobús por la parada, las supermanzanas, las cuales lo que hacen es dar calidad de vida a lo que es espacios concentrados de la ciudad, y otra cosa es el crear aparcamientos en el exterior de la ciudad para que la gente que accede a la ciudad pueda dejar el coche y al mismo tiempo pueda tener en ese aparcamiento pues una salida a los servicios públicos para no tener que desplazarse por la ciudad.